Fatalafatu Samoa Entertainment TV nei foi sto lulu ai usi mai al fafonga is fa poponga o anata mua. E fitu te si male 5 miliona tala le tupele o fa mtu mai fal tupe atina e Asia. E fa nga yo ye Samoa mai afianga COVID-19 furiva. Saini ai el minister tupe mo Samoa le fionga mulpola ana rosa ale molio le malianga mal fal tupe le Asian Development Bank bol ADB e lona fa ton wal Pacifica Aaron Batten. Il pepo fam talangal so son tupe len fa mauni mai ADB ile so sfuluono November. O lo sauno ai Mr. Batten o le fatu atol tupele nei au mai malo Samoa. E le fal tupe atina e Asia. O le toi atina e ina leo si o manga o metau pisinisi Samoa ma toi fa aula mai pisinisi tu maoti. O le sosani leo le vaenga o le porkalame fa o popo numero tasi. E fa atatau ile malo si anga o tunu etalia tuai fa lavlava fa fuasei. Ma ia vave on toi tulai mai. Au sauno ai le fionga min stau tupe. O le swinga o Samoa malana talia tu fa mai COVID-19 fluiva. A nga ile toi fa le leo a fianga male atina ino tulanga taul fa tupenga. E iei fo i ona i tu maa ale ile tapu e maingol ta mao a inga. Mai fa aftai ai lava le fal tupe o atina e Asia ila na langolango. E ala mai le porkalame lea o se toi fa amalo si au i tu tau tupe. O ngā luenga toi fitu na e mapulenga ma le fatu mawina. Au le una i o la amno fai ngā luenga ma awala i awala e maua mai ei tupe. O le tupe leo lo fa tupe mai el ADF o le Asian Development Fund ma vantu le fal tupe o atina e Asia moana pa angali ma vai e fai sao iai o tunu e ono sfulvalu e au fiai ma le fast fluiva mai le tulangi. E toi taunu oi fo ile sole si meli lau pase se le wafu imtautu. Mai le ono il tae au matoi malanga e se ile fai le fiafi. Tulanga masani e lawa i tāpenanga mo le taunu oi o se meli e malanga mai ei tulisi il tātua tunu. E iei papalangi e malanga i tāwhaonga i tua tu il taulanga. Ma le vaenga e mio solo lava il taulanga i apia. Ma manui ai fo i fale ainga o pāpia o fale o loa il taulanga. Ai o pisni sila i te o loo la uatua lato fo i o loa i lunga o le wafu ma maketi. O le nu o tulisi le ele fo i talane o le fale o le malo. O iei tāpenanga masani e pe o le fale tātatau. O le fale vane ai ngā luenga tau lima. Ma le pito i le samile o ta oto mai ai le siva afi. Malana ai lao. Ai o au siva o tau mawhama vai inu masani. O ana pōna mo le mawina i tāpenanga a le siva afi le fionga lene leota ma le fatoi a ke lea leota. Mo le tau vanga wha alvao malo le te pena mo le pō le stofi. Asa fraile ma le aso tōnai o le vai aso nei. Some of these kids that they took in to the Fire Knife Club, they were street vendors. Kids that don't go to school. And they just took them in, taught them how to fire knife dance. The next generation you see, the next number you see the product of that. O le awhaatino umal nā wha moel malai o tūlisi e te tala mo ainga uma. O te lele a manoa whaatusa le pū mo o le sa iai matau tai. Tolu pō so o le awhaatino ai whaafifianga o tau wanga sivafi. Wha le vau malo sau noa leota ua tau nuu i inei le au siva mai Hawaii o le vanga New Zealand ma Australia ma ua saunia foi le au siva afia Samoa. O le atatala i foi le lato siva afi whaapitoa mo le toa Samoa i le talanga o le tau vanga wha le vau malo lua o lua. We would like to dedicate this special number to all the supporters of Toa Samoa. As much as we think we want to win the World Cup, but one thing that we need to put in mind and appreciate the fact that we have reached the top of the world in this rugby tournament is one thing that nobody ever thought that a one island will ever get to that higher level of world rugby. So let's give a nice hand for all our supporters. Thank you, supporters from England. See, even the English people support us. United States, Australia, New Zealand, Fiji, Tonga, Hawaii. Thank you very much for supporting our Toa Samoa. Oi, Leilua!
tala toi tuli lo al pase selena so lia ile loli lunga o le vaa, ile fai ungol vai aso toluai, na mua tato li potia. O wha maonia mai nei ele komsina o leo, e fionga awa pa aulongo i tino Filipo ina ua fsilingia le Tiopolensia. Ua mōli a ise li talava ua sfuluono tau sanga il whatamala, ua maliwa il tangata. Wha maonia mai il komsina o le ave taavale o le loli lea na moe i lalo o le loli. Ai o le li talava ulea la te whai ngā ruenga whaatasi, na alwane wha aola le loli na ua tau nuu le wa aile wafu i mulfanua. Ua mōli a leo le tamatalava ua sfuluono tau sanga il ave taavale whatamala, ua mafua i le maliu. Mai ono toe wha opopo nisi molianga whaasanga iai. Ele talia le komsina ina o tātou fsiringia pe o mōlia le tama leo se tangata matua, po se tama talavau, e maua mai se taimi, le tali o le nafe sili pe tai, o lo tāo fia i nei, i lalo le vainga leo mō taimi e vala awai lumo le whamsinonga, i le masina fau. O le awha awau lava, ona le etoe iaini laina uumi, ma le etoe usu pō le au whaisao whanga le official nupi wha, mō le talaina o lātou whamonianga whaltausanga. Pei o le 2% leo lo totoe mai o le whamonianga na tala aua wai, a le au whaisao whanga o le neito sanga. O le a mata o na maua le 2% mai le nupi whai le aso mua o te sema, le masina fau, ma whangata le aso lus futolo o te sema. I le pepo whamtalanga nupi wha leo lo ta umayai, e le toe maua le nei whamonianga i so se la, po se official nupi wha vanga naif so ta inga tele vave. Pe te o tangata wa ngalo lato passwords, e mawhaio na uiane se official latol nupi wha so soani etu yate oe. O le 2% mo le au whaisao whanga leo le awha umatu i le masi na fau se vaenga le nana totoe mai o wha amonianga wha pito le upeli au loe wha lua te simal tolu 5 miliona tala. Tu sai mal vaenga tolu ono ma le tolu wivol tu la fono ta siva fitu lua al wha aptu ngā tupe mo lumana i manuio tangata. Sa wha amaoni ai al komiti wha tonu mal pulenga le tongina tu wha amonianga wha aptu e tu solon tau ma le wha lua te si ma le tolu 5 miliona tala a wal wha amnatuina o le upeli aulo o le wha la poptonga. O nā wha amonianga sa wha atulanga i le tutongi tupe atu o le 5% wha apitoa mo sui wha isa o whanga uma o le nupi wha i totonu lua o lua i lona tau a whai e wha tasi tesi ma le ono wha miliona tala. O aia inga o wha amonianga e au fia i le 3% sa ma whai ona tongi ma wha o ngaile o penga te whailangi a mata le aso lua, le aso sfulua o apelila lua o lua. Ai o le 2% lea o le ama whai ona tongi atu i le masina o te sema. Ua whamanatu le kalesia Nasareta i Samoa le atuanga o le ono sfultau sanga talu na whaavae mai lea fo i talitununga. O le kalesia lea lo iailo na lalai uruloloa mwha mautu iai na me whai, tau lea tina ina o lea fo i e kalesia kerisiano ilo tatu tunu. I porkalame le atuanga o lo naono sfultau sanga i le so, e au fia i le savali wha alo e anga i atu le paka, e o malaita alo i faleata, ma wha solo tua i lo tua o le Nasareta i ululoloa. O wha mawina le vala au li aloa ia e au fia i le fionga sui pālamia, fionga tuala Iosefo Ponifasio, e whai masui o le malo o Samoa, o le sui o le kalesia mai Amerika, mo le saunoanga whaalau i lo le aso whaamanatu ai o le misiona, a le a fo i talitonunga le lalulangi. O whaatulanga fo i anga maasa ni ai o whaalolonga mwhaafiafianga o tātou wanga i whanua, o lo wa lua lava mtāpenanga o le nei aso whaapitoa, i tala whaasolopito le kalesia Nasareta, i lo tātou o tunuu. Lau Samoa Entertainment TV nei fo e salulu, hapoponga le so ataya o le alofa o le tua, a wha soifua ia.